anaphan ini buat kat news channel dah hype so along nilitum chuphapondo laki inut kich paduk pi abangku lapen ke non head jonglang kadoka vida chini dah hype po alang li army medical corps along anghoi chipalong don abangku lo Dr. Sarthe Terang Kardom nilimen Dr. Sarthe Terang nili pomen labang ke Chandra Terang lapen nili paemen badur Timungpi nili ham total member bang truck pen nepo ne pailo lapen nili bongin bahini do arloso inut pinso inut lapen nili igdo nili ham labang ke rongpang bong sangti hidi bokajan subdivision along haladaksi ni nili get heading lo lapen sami Holy Family High School ban si nili HSLC asat lang sa tami mesen pen pupi sa tami Cepadu ting pen kuan si ilong nahi malah so ting men silong lo MBBS bang lage Barpeta Medical College pudapu mate Fakhruddin Ali Ahmed Medical College pu Guwahati pen 70 kilometer dole kala dak sini la MBBS course bang sipatang iklu tang tenang nila bang so MBBS course tang dat pen tong nang nila bang so interview pidun ma la engineer medical corps song interview pidun ma mate labang ke nalo minimum qualification si MBBS nang kokopot sitami MBBS chot putagali hala MBBS tang net pen sitami 1 year compulsory rural posting ma claim nang ko la claim data pc ajat sitami hadak kipidun long si sitami ne bangala bangali delo rural posting sitami claim ek derlo la internship plus rural posting athe rural posting ki claim ta aledo hala dak non commission officer long jong si 6 years above experience do pulote antedate seniority bang nang piponik da ala bangke ala promotion bang masap so hola internship claim chotum pen private chat tangte nang nila bang so asai claim bom hon experience ko sonla internship claim bom bang la bang lo compulsory pen polake ala all India compulsory lo hala so lo pulo hadak masih claim fit lo ini ke chilar me stami procedure do pot hadak masih claim dalo na Barpeta Medical College long masih 365 days compulsory lo la medical officer dong kosan si claim nahi malah so ting un claim dun lo cipaduk dun lo hala dak stami la rat tumben stami patient tumben stami cingki cethanun bang nili bang prang dun chat hala so bang tangte nang li labang so non labang so ang dengan kile don nang li kumahan si ke chengsi churo pajakang to ke chengsi bang lalo nili po nili pai phan lo bihek pen ikipathe ikipading atuma join ben si non pu laan ang deng pusitami kile don lo la dat pen MBBS ahut nili phan nang ke Japan non ENT surgeon Charlie Bom lo Silchar Medical College long Dr. Musuka nursery pu alapan sitami ninga klok benchoro parpik athe senior ason kalilo mate alang abong son si nang se kam si ni phan guidance mang pidun bo MBBS ahot ba alapan angela jerpo jerpi tum family member tum nili phan ne support mate courage nahi pidun pot encouragement nahi pidun pot choro parpik lo tangte inut abang phubang pijong si MBBS chari dat pen labang so medical corps sanat aning hang polote koson si charli nangi nang li than thekjim labang ka charli nang jibang do o e la final means 50% interview la so interview long nelisita me lan pene practice rat bang pubangali setami hala nangkar jutum la Google lom stami nane kora lailom kilang pena ting ban bangi interview bang tough cha jinang na la sihala dak pen lang pon bom a topics mukhala tum ke share do apen YouTube long nami video dei la tum atheni li phan mangi nange japon banga bedal lo la si nili methang ma si hala service selection board putum SSB la tuma interview ansatami pin nanglang no almost 300 videos labang lang pon lo charlie pon lo kosan si kilo nei ma kosan si hala dak
kang ni dam nei ma matak pen kithu nang ji ma koson si thek thet det pute ko pusi kache thak du nang ji ma YouTube videos pen la interview ki pitang tum la experience la hai silang pono la det pen nagli hala failures ki do tum hai kilong nun de tum stame hala tum ko su copy pasi kilong nun de ma la hai pota lang dun pen la hai analyze si nili methang mate nili methang strategy che selam pen hadak dun karju bangala lo medical science ahin mangya no tin da ke theklo alam mangke professional side ki claim job claim bom tum side MBBS ka chali tang tum side lo pot professional bang hadak lang dam ui almost 50% abang ke out of syllabus labang main ke la out of syllabus lang mang hadak personality interview teng lo interview lo personality interview lo tame hadak leadership qualities bang lang pe athe hadak officers direct officers si commission ji na so teng ben lang to aning ke hang pen long nang ji athe candidate lang tum chongwai kroi all india cb po south pen to mang competitive pick central to mang talo tame north east ahin not bang mang ke zoom pingan kalang di ang tenang ni labang so suri amunit pen labang so interview ki pidun pen nang li inut labang so army medical corps long nang li men kachilong dun nang li kusolo nang ning cuma tha ening mang ke charong pik lo chitha nam te ding pik atomo bang ke athe ha bihek pen satame nang list tame thang long po nang li junior lo hala soch tame class 7 ben nili NCC ke join nun only for Indian Army class 7 ben class 9 an 3 years NCC join nun lo dak pen e certificate chiba pass lo hala soch bang nili medical officer man ji pa bang thang training avela only Indian Army sitame nang li ning hang pik ning bang hang pik ke join ni chiu ne dalo hala soch pen ta our sai bang ke long lo hala soch ta la nani NIC National Integration Camp to nani Gujarat alam ta men klang nun sitame hem pen support avelang hala soch ban charlie tha nili pune pai tum same nili pai banang support dun a job sita long te melo pu bang nili pai banang support dun pick up rang manda same nili pu bang ke nili fan bang ke doctor si man nangji pu bang ani bang ta ning du asi ki dun long nangji dim ta dun long le delo la class 10 exam matela HSLC asat lang pene dodiang ku ta December February asat lang lo tame December hose tame ni fan Gujarat ki dun jiawar saidu aso National Integration Camp lo tame dun long le delo na pubang prepared on wrong lo ingela HSLC pass that pen bang Difu Government College nang join lo kapreka college bang ini hang lo ta dun long le delo tangka ka duri ajo that pen that Difu College tame NCC thek log le lo hala nak tame ni puon charge lo dun long le percentage have pin po science ke join no po percentage have to pin po lo stame lasut pang nili CTO mate caretaker officer la Holy Family long Narayan Chetri po sir Narayan fancy phone call si ni pu phanang bai pi tha lasut nang bai pi lo mat crochet lo ne pata ge dak ni kan heni NCC join lo inge haputa studies ta concentrate ko haputa science puna ko nasela tak pen penela higher secondary bang chiba pass lo chiba pass that pen NDA exam tok dun ji puning wang angke la puta angke ni post la me nit la pen CWE la phan bang tangka do chetla athe NDA center la mabe asut ke Guwahati hello last lo tame la net ke dam hota tangka nang koklo la CWE ke dam hota tangka nang koklo aman ke la NDA hot bange penilo kadure lo la pen hola la kadure la puta gali hala
admit card mas tami nang lele dalu admit card ang lele dalo matok dun long le dalu ini ngoi piklu awan kya pu result lang lo net se tami qualified CWS tami qualified mala pula ben pen mat borpeta medical college le raklo ke first year hot bangalo ne ekdom hardest experience anda ini hang happy na dem le raklo ke alut hu istami la difu gop cholesterol libo malu thui pente double triple na kala ke kaprek akam velo kaprek sai mase velo da ke la kachali lok sai chalo MBBS long ke athe la ke pass nahi mangta 50% viva 50% theory 50% practical 50% na long vacancy na lete pass pe ke phiang bonglom pene tholo CDS by tok dun pu ba ning hang combined defense service seta me hela dakta age limit do 24 years last lo below 24 years tum si tok dun choji mate 24 years tum si tok dun choji tameneli bangke MBBS ke tangke 23 and a half years pen chipatang dalo la 4 and a half years ateng pen la atime ateng pen chipatang dun lo sitame 23 and a half years pen ke ni fan degree na award ve Rodetari internship claim nang vegji ala 1 year claim deran si nili fan la peni nang PG degree ban so without degree ke nang pon pila nakta gela internship claim angkong ka si 24 and a half years le ro CDS atak long le dal age limit pa age limit par jadlo la dat pen man ke aplo internship je patang lo apu ke long ne lo humat anke volong ko maji sini nilege ba la nikane sipan rural posting wala sahod bang la website ong lang lo kapre ka website lang ma pu lang lo army medical corps put hek long chiet ala sahod ke hanga sai ke last chance la ala mangala wala peni to lang NCC special entry scheme bodo la men and women wala se tame ala tamis del kosan copy ko jalo ne A and B certificate bang do koklo tame C certificate exam bang fail dun delo ne pene nang clank len delo la sohon bang copy ko son ne tame hajak dam pu question paper something la answer paper ing bochok putum da pu ajak excuses ne pene tin delo hai tame la bang ke failure son lo tapu da dunong da pu kali posante napu science and tame 70 plus nearly long PCM PCB sitame C certificate bang weda da jani puta special entry scheme la tak dulong le dalo kela last bangala lo ki jut C है army medical corps apang theklong lo lang pa me lo gehla da ni rural posting claim ko si pitu nei ma claim da si pitu nei ma la mang ning dalo tame da bang ke lang lo 6 months jong te above experience do ulote mo aphike ludunta aledu 6 months and that seniority long nun pola ki jonno rapet ben 6 months senior long so think ben labang claim lo to preparation da claim na ko jila da bolong ko jilong chipatang lo nikan si da pula ben pen form sa jogdon lo documents an se pangrong lo dun lo dak bang interview bidin long ko pui ko sanjara ne long non chet anam na kang hon lo ne interview pida mota pinya ke siksak ko pon mathe manali apon me huchi kidam lockdown si ka siksak bangla pulo ning ka nga joini guidelines ala dak kipi la website long kipi bang ke 7 days compulsory quarantine donang jibu 7 days compulsory quarantine pote ala bang ke hotel si donang ko pop si mathala hai hotel pote ani CCF bill si kon alo ne gele ji kala amani ke ala dak nejer po ek bang do chet army medical corps long nursing assistant MRI technician si claim bom ala bang do chet ma nejer po hanta ala nang kolo ne bong hanta papi ni nang bai tha nang jer pu pot nang best friend pot nang bai tha ala phansta me bai lo pon lo ajat sitami nang jer po ching hon duk pote ne long nang don tha pon lo nang don la po
बाइपन पर इला पन देला लफन था केला दागले रोग अफी 2 days अफी से अंको गाइडलाइंस की मी क्लैंग थु कंपलसरी क्वारंटाइन नंगने ला डिफेंस इंटरव्यू तो मन फन मंग के पेनिदल नंग नहीं पकोंग कप्रेक सिविलियन तो बंग सिनंग जी पको न मन के लगे थांग बाप से दोदम रेलो दोदम रेट माने थांग बाप बेली लो आर्मी ऑफिसर मन से तोंग लोंग लो हलदा ना तुम हन चार जुदु लोंग लो कोसन सिनंग तुम किदुन मा केला दा नंगे थान मन ला बंग दो डिफेंस लोंग इंटरव्यू पिदुन जी पुलो तंग ते कि चेंगसी के सवालो तो फन रेस्पेक्ट है कितनी जोंग है रैंक की भी पुनः से था नंग तुम ला किलो लो पुलो तंग ते कि विस चेंगसी के मैडम तुम साले जोंग है रैंक थे मने पुस्ता में नंग मैडम हन थे लोग ते मैडम हन से कि विस नंग पो मते रूम लोंग से था में नंग से सवालो तुम दो पते हला तुम से विस प्रंग जी ला बंग थे लोंग sorting मन से इनके हला दा नंग थान पन लो कोसन से थाक दु नंग जी मा ला बंग लो थेक थे पुसे थान दाक नंग पो दाक बंग ओवर कॉन्फिडेंट बंग आवेदन नंग पो थान थेक थे पते डायरेक्ट सॉरी पुसना में थेक थे दलो बंग से थान नंग पो थेक थे दत पुसना में निजे दुन बोर इदत पो बंग ला बंग चक से दत पो ला बंग दाक के पन पे ना पे ना थे असे सिता में अथे पी सिता में पचन दाक नंग पो अथे मार्क्स ता जथम पना को क्लास होत बंगे ना मार्क्स में सिनी जेना पो जाक तंग से की बात बेला तो मंगे लोंग ले दल असो जो नहीं बंदा अथे इनु लीडर प्रति असे अथे ता नहीं हां जा पन ठेक नहीं तो से कंग वाई को अनि a candidate pen say 300 wazimati 270 male 30 female nalo ante nila bang so ang hoi long palangon pen ke nang li answer pisa bura तुमको sama nili puni pa tame ani arong piklo ani arong piklo ne posita me hala nili mena prang doktor bang se toklong poplo asa jani me nili posita me ani arong lo ke nili pais tame nili pai bang ke boring le dutlte choklo bainong long bom te choklo yad mati ke nili bang stame nini kimang pon bang bang chun chitlo kon ni kan me ke kang dam stame tawar thek bang le chitlo amasin ke alang li inut non het jong chipalong don a hoj palong don army medical corps along alang li hoj palong non la ancho takali alang li inut khai phang ka ching hon thek abang phu lasi nang li karbiang no rat mate karbiang no rat do an phan mate non risunim so risui jang non ki thurmi ove ki mi tum bhanang li pinni than pachini te kaya son duma than bangala lo non molom social media along sita me ili langdam elo bote kosal one friend list ong dogok join ni ta hai po sita me langdam lab bote kar bidum si ongi amu ang we hormu kilang dun thap ki tok dun thap kasar sar dun thap lalo hala kachali na bang ke chilang namui sita me chini dak lo la bang ke I mek pe ni no lo ke la bang chini nang po education nong se ave pulo te mo phi sita me kisung mang ndukok po wareng churi duni pu sita me na councilor sor pan sor sar ta no dak ji councilor sor da a capacity teng pen sinang pi thek choji na sika prega war side sita me churi dun thek nang po state service do central service do central service an ki ong Indian army long se to me aning kan wang da doi big big the la ke than puni bang la lo jong si Indian army du aning hang ulo tang te hala fitness bang se maintain nang ji fitness bang athe interview long bang almost everyone is talented officers rank long bang almost everyone is talented 50 to 60% sita me la interview un det tum la peni long le det tum da do neli sita me la lo neli merit ateng ben ledun pote
ranks tami 125 la interview long ban mangi tami interview plus medical fitness pangrom lo te hala bangini 54 le raw lalo men mangi medical fitness avi pade latong ke pon pelu Indian Army long ke defense service long ke pon pelu ase ki Indian Army aspirants pustami medical fitness mangi chelang pamini lalo apen kaprega our size tami la churi du na po yot tum stami thang bang be la donri bupe organization long stami donri bupe atum ta ja kong pi du nei horang pi du nei hirjume pi du nei sitami ime thang ta chelang de nang la ime thang koson ma direct professional politician to na the professional organizational leaders to bang ka preglam sitami la aphi du na tum support du na tum support nang po support provide fit system hala kachali bang ta chelang nang pu kachali bang kela kenang sot lo athe na hokle nang choklen nang system ha no lam ke hajera ke doni system thek the bade bang na chong thui da do laili karbiang long si lan phudun de ta hai kapre ka ding long mangi hala passport sis det ha a document sis det ha hempawang long li pohal dak ke sakorta pache plang poda ka bangge la hang tanya da matam sitami ame jong si kachali thekcher bulote hala nane police ana ta idea do po FIR bidam sitami bangchong thuyu ne lu la so safety phan mang ke kachali bang ke nang so la si hala graduate tang tum sitami jong si hening hang preparation hening hang pote mission Indian Army ta athe professional advancement mang do na economic stability lai do lapen life sitami hem chiwang long e positami life mang very adventurous very adventurous tante ini tum pinpodam thumi alang li henno pichengsi karbiang long pen ke alang li henno pichengsi labang suang hoi long chipalong dun ke nasi alang li phan churu re un e nasi puthot alang li sai ke klem along chitami ki klem dammi jume phan labena o kapran ki mesen chi phan kadu kabi ilitum karbiang long ra do anta alang li phan anam long hir jume hang piduna ante pini labang so hype so jai mek pangila paling ton pek na do me thak me promang thu